Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की अहांगबा पोस्ट अनि कौरी Educational Qualification MBA लोइबा ओइगदबनी Fresher अमसुंग Experience लेरबा मियोइसिंगना Apply तौबिबा यागनी हेना अकुपा मरोल की दमक 7005063196 नत्रगना 9366230077 दा कांटेक्ट तौबिरउ नत्रगना आइकोगी ऑफिस Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi Per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV Building Hata New Tikon Road ta lengsin birau
Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply tobiba yagani. Hena akupa marol kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service second floor Northeast Window TV Building Hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lingsin birau. A very good evening. Northeast Window ki dialogue swimming tabir puna magpo han babakta da dong HEEYAI LEIMA tong bramda punam putaram nok chabolo ne nei kokno ne korom jari. Northeast Window na ngasi khana nei nenda butong ta pokachari bangasi ki topic Khulmi bridge can separate 4 district from Manipur hariba topic asini koigi tongan ba district mari churat koigi Churachandpur Fairjol Chandel amasung Tengnokpal sigi koigi Manipur gi lengak tagi tongana tagiba yabagi mami makak chauna lakpa hariba Khumli bridge asi koigi Manipur government gi knowledge yaudana sakiba dugumba thongama oirabasu central government gi knowledge si yawi yaude haibasigi matang da koi hangba yaba wahang amakakti lakpa hariba akoigi Khumli bridge na sarakpana maram oirakanda Chandel district duga Gemnom village amadi Sisipur amadi Molnoi village anigi Lona Bakhulgi Turel Mathakta Kukijo Singna narco threat tagi phanglakpa senphamna sakiba sugumba Khumli bridge na maram oirakanda hojik makhoina sizinaba tongan ba essential commodities ki awatpa leiramba singsi hariba sarakliba Khumli bridge na maram oirakanda adumak akoigi Mizoram adudagi akoigi Myanmar adum phaunarakanda hariba awat apa singsi puthok pusin tawbagi haupagi mami phauba tarakle masida lakchani ba mafamdi lairiba akoigi asigumlaba prevailing situation zigi manung sida Manipur lengakna
masamatgasu paumi mana hangbada kama ai hakti khangde habagi wafam amsu adumak thamkibani matau karamna khogi Manipur manungda lairiba asigumlaba lairiba situation gi manungsida thong ama sagibasi akoi apik payetum mama sabanate masi khangpham thoi makhogi knowledge yaudi hari tumakpu masi khogi Delhi lengaki dagina ayaba pibra pidabra aduga makhoi khangbra khangdabra habis ki matang sida akoi khanani nanabgi damta pokachaba dumlaba topic ni hariba topic asida tongan ba panelist ahumna saruk abiduna masa masa ge ba warol thambigani ahan ba maktada panelist ahum sakaminga konana takchabagi tanja dum tang myang pham thamjage ahan ba da khoi ge oja Dharmendro Wangkhemcha editor Khonthang news oja Dharmendro bu taram nokchari thagachari ani subada oja Satyajeet bureau chief UNI oja Satyajeet puju taram nokchari ahum subada oja NANDO LUWANG koi social activist oja NANDO LUWANG pusu taram nokchari ngasi pukachari ba topic Khulmi bridge can separate 4 districts from Manipur hariba topic asiga mari leina ba ihan han bawang si ai oja NANDO LUWANG da lakjage oja hariba thong sina saraiba thong si khogi yam illegal oiba mawongda khogi Manipur government ki knowledge ti yaude di hari masida Manipur government ki knowledge yaudraga su central government ki knowledge ti yauram gadra natraga yauram moidra habage chingnaba amakhak su lairi aduga hariba sina tongan ba khogi district mari Churachandpur Fairjol Chandel amasung Tengnaupal si makhoi adumak jathok chasin yabagi mawong ama adumak lairagadi hariba makhoina taliba separate administration si phangbagi chauna mami masu leire haidana khogi kuki jo singna harauba phongdok pagi wafam su leire habagi khoi warol su dum tongan ba social media ge platform da su khoi adumak uba phangje dumakna oja NANDO daina lakchani ba wafam si oja Khumli bridge si sarakpana maram oirakanda makhoina mangliba separate administration gi manglan si masi kari haini officially mak lakthokta ba taragasu makhoida adumak hairiba khogi plain area khogi kano sing sida laktana makhoi hingbagi irai laina hingbagi pambai amakhakti oirakadra haibasigi matangda oja NANDO gi assessment di kamaini yengbe oja amtang thambi khogi Khulmi bridge icham chamba thong ama Kunjaji Lanthol and Chin Tonabagi Tong Amani Haiba Kaktarum da Arthan Bearoeva. Masi Manipurgi Miamda, Manipurgi Gomenda, Kui Singna Bagi, Usita Bagi, having a chalk tick Bagi Hadareko, high headed ski symbol Maneva. She am good to Jagiko. Khulmi breezes is some but Tong Amoina Wino Ubaya de, Monos with some but Tong Amoina Prajam, Lanthol and Chin Tonabaki Sagi Nateva. Manipur Gomenda, Manipurgi Miam, the Kalanka Singaga. Mawi high headedness, Nakchau Tipagi, symbol Amakak Mona, Mother Kudam Amakak, Utorga Mother Tambaneva. Aduma could be breezy, Boy District Marie, Samnaraga, Maduna, the Tong, Koi Manipurgi District Marie to Kayatani, Tarwabi Tongna, Nataga Sorokna, the District of Kayatabagi, Marabik, the Lepanga Moeva. Hybrid Tong is harding at the zoo, more than Manipur, separate, or the colleague Loktokana, separation, Diagazi, me or whom. Kudingi pangthui neba separation de to pangthui yamling le grabni ko mone to ja du government na silai se Khulmi bridge ki thonggi sare lupa crore ohunga lak yang khimanga mung changa sari ni ko sahi ama makhai changa sari bani natra ada masidi da phut chani humdra newa sangi se sangka mayam masigi sana bi yuwa sikai de asi pangi de lebi am homla government gi the department gi parmi yok na de lebi ya bot mu chuoi moi ko adu leida sari je government ma chu sama matam se Say you Makai Kadoli gave an ever when I was lazy. Moina M. Gumnon Village ga, something this game Gumnon Village ne, Adagi El Moloi, to Sampo District, and easy some labums than a Moin Sarise. Adida, Mashi Sari never. Sari Ganano. Moina di a Kogi crowdfunding guy, Miam the Prepa Miam, the public donation cadeness have the company Hayaba. Adu Masigi Maru but Togdang Lodiba, Adagi Tongi Sangaba Matam the Zoo, July Tara than Sangarido. July Tara Sangai Beda Yauri Eva, Yauri do Canano have to never hold it here, but Mr. Paulelan Canano Paulela di BJP MLA, Karade Kaba, Psychote Kaba, BJP MLA Nico, Amana Anisubaduna, Jinglung Tang, Joe,
Kuki People's Alliance KPA gi MLA krai de ka ba singha te ka ba mabani sina mapung we mithunglen we ga tang July 10 da sangari ne ba song chai ni ko moi tori moi mapung we siam jong mun ga sari ne ba adu da di kana thong sangai BJP gi MLA ga KPA gi MLA ga sangai ba adu kana tumi lei ka government kana no NDA KPA ga BJP ga NPP ga atai JDU ke khra pul ga semba independent khra yaw sumba government ne ba kana thong kana sai BJP NDA gi partner kampuna saba kana na tumi le seli NDA gi kampu ji tumi le semne samna de BJP gi paulelan mapung ba tawdang lo sabani BJP gi sarkar sina tumi ne le re kodam ne yam samba de ko asigi wafam jida leisi mabani mak kano si paulelan ga jingthang kano ji jingnungthang jau si gadi mabani si akoi NDA gi partner ni Manipur sarkar semina ba kampu ne ba masida paulelan hai ba ni pa se BJP ne ba ma si mai ma chade action si yam thunga lo ya ba ji kana na ga moi BJP party ne di lo ya ba oi MLA de gi ma si niwom lana toba to da ba ain gi khongchat ma yam sang chat to ni dana MLA gi BJP gi Manipur le ba BJP gi functionary sing sina kari ma gi mathak da BJP mo ga nga khoi BJP mathak da mayam ne ijat sok da thawak people la yam ki disem pi ga thawak kari gi tawin ga mai mathak da akhoi state ki BJP gi functionary sing BJP gi president na ma executive kampuna kari gi huji bok tumi thawdang lo asuk koina separate administration long ni hai ba su paulela na tumi na dum leiba phong lok thu tumi leiba thong chare tumi leiba voter da phayeng tureng tawre patung leba paulela je kana lo jam ko jai ningsing jage ba paulela hai si masagi chai ni phutruk sura bawda voter chandabani pa ne ba 2021 22 khakta da voter chal moi family je akoi gi electoral ron yaw rei ne ba madui mamang da akoi gi Manipur gi kendram ta da ma gi voter yaw de ba adu hanta SIR phonge mai maming yaw re ba paulela la na ko ada 2005 di kamai tawi 2005 da yaw da mi di kamai yaw rei no SIR ji aduna SIR gi spirit kai no ang je khone chief electoral officer da Manipur na moi na khumbi ga dam ne ba se SIR je kayam chum tawi sidum khang ye ba SIR to 2005 ta paulela gi maming yaw de ba electoral ron da Okay. 2005 ta yaw de 2021 22 khakta ne moi mungi family na Manipur da border chalai se Manipur gi kendra chalai se adu gi MLA wei ne ba 2005 ta maming yaw da ba paulela jina kari gi damak ta SIR anobo form da yaw rei no ba adagi se yaw re ko mai ming yaw re ko 2026 ta form ho se 2026 ta form gi ba SIR ji 2005 gi mamang da ba pari puri gi da reference lo ga da yaw gi yumpham mo ta happy ne ba ada 2005 ta paulela hai ni pa je maming yaw da ni pa ne ba 2016 26 ta yaw re ba ada kamai to no hangna ka mo kadaram tawri kai hai 2005 ta ai ming ji thangboi ko gi si ne ba mai je thangboi ko bo mini hai da thangboi ni si ne ba phare 2005 ta thangboi ko da di huji paulela volok pane hai si phare ba 2005 ta di thangboi ji sei ni phun thoi shure ba 2005 ta thangboi hai ni pa je sei ni phun thoi shure adu da di handak 2026 ta di ba sei humpum thoi sudong na tra ba Yes. paulela se 2005 ta sei ni phun thoi shure ba thangboi du paulela ne hai ga di 2026 ta di ma sei ni phun thoi sudong ne ba humpum thoi sugadam ne ba 63 sugadam ne ba adu ma yang sei yang kai thoi ga dang su pa le ba paulela na sima le re adu ga paulela gi macha na pi si ga paulela ga je sei mari khak khene ba yong ko sanari ba pon myam je paulela gi macha na pi se ma ga kano ga ta we macha na pi si ga ma ga sei mari khak khena ba paulela ji huji 2026 ki SIR phong bo chida paulela ji sei yang kai thoi ne ba krai de yaw ni ko 2005 si kron di jong samai no khamang dre ko pa ma na thangboi ni hai ga jong ni ne ba son da ma la jong ni adu son dong ta ba ya de ba sei dong soi de macha na pi ga ma ga sei mari khak khena re adu ga ma paulela ni hai ba ni pa si chahi kino da ma si 1970 kino da poi hai ma de koi gi 70 ga kino do ma la 1970 ga 4 po pa 74 gi jun ko ni pan da poi ba kulum doi da 74 gi jun kulum doi da po ga di ma chahi 1992 da ma chahi 35 su ga dam ne ba chahi 35 su ga da ba paulela ji kari gi dam da border chandri no ba achu ko chandra ka 2021 22 khak da moi mungi border ji chalak pai wari ne blai je adu da ga di kamaina sida koi gi SIR phong da kamaina paulela ji yaw rei no si ne ba kamaina voter MLA we mi no si kem tok di sumba mayam je government ni ko government kana ama kana ma BJP we bi ra ba mayam nak tongam di se akoi na hangning di adu ma ni pa adu ne bo ji gi khulmi di thong cha ba gi mapung we ba thodang lok dana wajau sum suri ni akoi sai da rai ta job ne te ni ngak chok thok ni hai headiness ne je symbol of high headiness ne je kai na kanda si thong gi sabai paisa je government de mu chon jala ne hai ri ba mayam loi thing ne bi dong ni ko
माने संगाबदा सी सागी बे थोंग जिगी पैसा जे अचंग पैसा जे करोड़ अहुंगा लाख यांखै मंगा जे गवर्नमेंट ने हंजलने हमनेबा ओय तारगदी ओजा खोगी मणिपुर गवर्नमेंट की नॉलेज यावदे हाबसिदी याद्री बदुई तारदी पैसा हंजलहनी हारिबनी तांजाददी मनुंग दबो लोम बसे आई हादि गवर्नमेंट नॉलेज याव यावदि हाइदन अमनिको करीगी फादबनोबा मा करीगी हुजिबो फादबनोबा आई हाना मा हुजिबो कईबो फादे माना तौजी साथी साथी ब मयामनिको मणिपुर इरांग थोले मा थोरे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तौने हाइरे बीजेपी ने जु तांथोकते गवर्नमेंट ने जु कईम एक्शन लौदेबको वोटर जु महुम रां खंगदेबा अखोगी सीईओ की ऑफिस ना अदुने लखुपीब एसआईआर की थबक कयाम चुममदोनो चिंग कयाम चुममदोनो हाजे सिना दुम क्वेश्चन नत्रो यस 2005 योगदबदा आई इसागी मिंगसे 2005 ता लेबा चप चाना इगदमने हादा एसआईआर तो मतमदा आई पैरोइजम नंदो दंग लेबा लुवांग जे मोय हा मतमदो हाथु हाथु तौनो मतमदि बोर्ड चनबरि म्याम खांगे दना को फुन इरम देबा लुवांग दो योगदब लुवांग दो हापत्रिने लुवांग बौ योगदन थम्मेबा हंदक एसआईआर तौदे योगदो थमु कोनो हापचन जेन हाइनेबा चप चप चाप थैगदमने ना को आइदि अखोने ममिंग द मेम लुवांग मेनबगा जे मेनद्रिनेबा अदुगा पाउलेलान दि यावदेबा 2005 दा अदु कमाय 2026 दा पाउलेलान की एसआई दे यावरेनोबा सी इलेक्टोरल ऑफिसर ना मणिपुर की सीईओ ना मोय ऑफिस ने थबो खलपियोबा खोय हम हाजेनेदि अदि गवर्नमेंट जु से तुबि लयारोयबा सुमाय तो कईगरे मासी मसिनि बाजे काय म्याम तौरेबा सोंदा मणिपुर इरांग थोनबगी मई चुबा जे मांगा तो ओइरेबा अदुगा अदुक जावबा थबक सागान कई मोइन कतो पोटू लेने हुजी लेब पोट मैम से मणिपुर की पोलिटिकल पार्टी मैम कदरगेब हई खर लाब खोब यौरमनी अखोगी कहो तब कांबूसे पोलिटिकल पार्टी हाजी नपचरी पाब पार्टी का लेको नपचरी पाब पार्टी से असंबद कई तागे मैम हंबीरो अखोई खंग्रे अखोई हाइजररोय असुब मैम से कदौरी सूम नपचरी तौर लेदोरीब्रा मैम से अखोई मोइन खर पीरे खोले तौर सूम लेदोरीब्रा सुमाय लेब मैम अखोई अतो अतोप पॉलिटिकल पार्टी मैम मोई हाइबम थोप हाइबा नोम नोई पुलम से नोम नोई कायनरपसु यायबा तौबदबु लेबा की ngasi सिंगे तोरमी सुमाय तोरमी हाइबजमदी तुंग कोइ लेव हाइबाम बोर्ड मैम मोई करी गांगदोरीगेबा सिमायना सारे यारे खुनमी ब्रिजी उजिगी तौरे सिजना डिस्ट्रिक्ट मरी तौबगी खाइदोनब खोनब तौबगी वाददी मसिदी आई हाना सोरो कुंबा थोंगुमने डिस्ट्रिक्ट खाइदो खाइजिंगिदी याम लेपदी यारवायबा अदुबु थोंग साद्रिङै सि थोंगसे साद्रिङैदा मोइने लौगिबो मोइने सेपरेट तौरे खोले हारे अदुम मजाव अदुम खाबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की सेपरेशन डीएनए ने मी अहुम तौरे अदुम याबा सुमाय तौ मयाम जिना अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट लेबगी कमसी करी कानरी अखोइना आंगिजे अदु गवर्नमेंट थबक लौखुपिरो अदुम कनानो पाउलेलान कनानो हाजे पाउलेलान सो लॉन्ग एज पाउलेलान से अदुम लेनिङैने मा अदुम अखोइ मणिपुरी रा अदुम थोकनेबा अदु मासी कयाम चुम्बा वनाफाई सिटी जेल इंडिया की कमायना करीगी लालबोयना कमाय करीगी पाउलेलान ने हाइरेइनो अदुग चहीदुना कमाय लालबोयदी चही केनोद सुरे 2005 दैना तोइ हंजनजरी सेते गेनेबा मयाम दे हेना ममुताना मयाम ने नेबी नुवाइनमनेबा लालबोयदो 2005 दा चही निफुनि थोइ सुरे अदुगा हाइबा लालबोयदुना पाउलेलानी ममिंग मोगलपने हाइतागदी अदुगा पाउलेलानदुना 2020 जई निफु याखि थगल सुदंगाइदिबा अदुदि 2005 दैना 2026 बाउजीबो सुमने चही तरा खतगी मतम लावा चही कुलुमदो चही कनो नत्रोबा अखोई कुनमाथोई मतमनेबा चही कुनमाथोई मतमदा मादी चही तरा चही जु माना लोइ सानंगम लोइ ngमेबा अदु एसाय सु दुम फोंगेबा अदा सिदा कक्थनबा खोनबा मयाम मणिपुर मियाम मसी अखोई मुन्ना येंगी सी बाउदा अखोई चुमथोब ngमदबा तचेंग तचेंग एबा जे बाउदा अखोई कन्न लाम ngमददी खंगदबा मयाम ददी मणिपुर चपांग गलने दुना येलोमी कंजी मिटोप खंजोकजी हारगा मिटोप जे अखोई स्वाइद लेबे येलोमी सिन मिटोप होबी फिल्म लेरेबा सी चांगदा चेखिल होगदबदगी नते गतो होगदबी को हुजिक मणिपुर मयाम एसआईआर की तोब खोप मयाम से जु कनो लौरी मयाम फंगदेदबा कनो तोगजदबा मयाम मा अखोई हाप नंगहोगदबा खोतबा याम मनि जिंगिनजदबा कांबु मको सही रे खर सोइना ममिंग द खर सोइना खर तोबजु मयाम यावि नेबसे सी जो अखोई मयाम पुन होमिनरगा असेंग मसेंगबदि फजना अखोई मयाम मतें पांगनगा सुमथोमिनौजी अदु ngasi खुलमी ब्रिज की मतंग याम चानरे खुनमी ब्रिज दगे पाउलेल लाइजे कहीं कहना खुनमी ब्रिज संगाब नमिसद पाउलेलान हौकी पाइब बीजेपी की एमएलए साइकोट की चिंगदुंग थांग जौ आइब सिंहाट की अखोई कनोजिगा केपी की एमएलए से मबानी सी मपुंग थौदांग मपुंग मरु मिथुंगनेन वर्गा संगागिबनेबा अद पैसाजु पाउलेलाना अमुकसु गवर्नमेंट लौनी का हाइकलपसे हाइदी लोन थुना सारुबगी मरा लेबा म ओइना किथिकिरु मनतबा मुखाइना तपदा अदु नाइना ngakchau thipगी
खुदम ओइबा थोंग अमनि अदु मसी थोंग तराई तराई बा लारा अनंग चमजरब खुजा मयाम लाम थोक दान चिन तौनबा इसिंग चाव थोपदा महिरोइ सिंग सा चटप खोपदा वाना वादि थबक सुजबा इमा इंदोल इचि नाव मयाम अतो तो फुरुक बिसु को चटपगी नुवाना बा अमने थोंग अमगने ने उबगी मोदा मसी ngakchaw thekbagi khumdom amani haibase ahan barong mai tamjage janan do isinta marak amtang ka thacha hauge hojiki akhoi 2005 ta masagi maming yaudaba 21 22 chidagi chan gi baje hadu akhoi hojiki win di SIR gi matam si nahan lotion grabane hojik nahan tang manga kaino da gira kaino august ki kaino tang manga gi da gira kaino ama khoi gi anauba voting chan baga dagi akhoi chandok chanjin tawbagi adumadi SIR gi hujik smile bi bani hang video am phajai ba SIR di hujik khut am da changba yadre ba SIR na only thing hai di noi 2005 ta kana kana leram ge adu gi chap chap photo le bido adu da son da tawlo adu ga machide na hapchen mana kamai hapchen ga do le su maram mam lakhine ba ma hapchen ga do maram mama adigi ada 2005 ta yom da ba voter da salam ma am da kakkane hai bane ba SIR na hai ja adu kakkhane ma ama 2005 ta yog do pawlelan ji kamai na hande gi dam yawri no sine ba ba ngi ma yam di kakbi yore ma yam ka hore ba mi adu duna du kakre percentage du kakre adu duna du dictionary du kakre hai ga loi thoi ba 2005 ta yog da bi ni kai mi am do 2005 ta yog do pawlelan gi mami 2026 ki da SIR da kamai yawri no sine ba atai ne ga da kai no ba if Paulian is permitted why not others adu da tei ka da yaw yar widuna hai bodam la widra ba kenetro Paulian yar ga di tei di kari yar widuna adu ne ina chief electoral officer je Manipur gi moina kaya yam na sida thabak section na tawi yam kupna thogi aje swai du praja miya na Manipur miyam thabak tawi changi hai jini da ko ana adu dari akoi kadai bok ching da SIR je kadai bok thaje du na hai biduna ba yaw da boin ka khre ko loina akoi sida ju enge ching da ju mayam ka iya ba makma homda 2005 ki voter kaim da khotani ngai de 2005 ki voter se voter list se electoral ro ken da le 2005 da kana kana mai ming yaw ba adu da yom da ba son da 2005 ko tung chen ba voter mayam se am da chana roi si yom 5 da yom da jing do adu ga kai gum nong na voter chan jang ge khojang ge chalak ba kholak ba to ba ga kalam mam pi da madu maram pi di ba adu paulela hai bani pa si di 2005 da yaw da mai di ko chalai tre mai di angang na te ba nong na voter chalak ba chuna tri ba chahi yang khai ge ni thoi suri hari ma hoji pi de ko kumpum de shu ga da ni ma na son gi par ga chu ko ma gi poto adu na ma cha na pi ge ju jai mari ka khene ba SIR han to du to ya du da di ma krai de chum dori ge ba ma cha na pi ga paulela ga sum ni jai mari ka khene ba Oza sina takpadi hana su ina dum panjaba kogi BJP ki karyakartas adagi RSS ki oiragadi everything adumag kogi Election Commission of India boiro CBI boiro adagi kogi NIA boiro everything BJP ki influence ta loin leiraga everything makhoi ga naknaba sing na tawbadi loin mak yai habase Paulelan gi hauji SIR gi oire iba ozana thambiri sina su achauba example amadum oiri iba oza habdi makhoina tawbadadi atai da permit tawda tar su BJP gi karyakarta oraba RSS ka mari leina ba any kaino sing dadi adum akhoi gi NDA lengak sina adum permit tawraga chatli habdi NDA lengak su amani ko khoi kino na haini se mayam na he haina bam lei ko khoina ningsing jabane ba BJP ne lei si Election Commission of India ne Supreme Court ne adigi kino ga akhoi gi ama Election Commission ne Supreme Court of kino ne CBI leigre aduna kana kwai chaw ba hum ne moi leigre na haine ri je ko adigi akhoi gi enforcement director CBI NIA ke akhoi gi media adu body media kan to jena ko adugi port da khoi gi akhoi gi sigi pot se singe aina khangi de hujik yam samba da ne CEO Manipur na kari khumdo na ba yam samba ni ko atai manungi detail me am da khoi kachu khoi gi thona ti khoi madu expert na te ba 2005 ta electoral one da maming yaw da bajing du 2026 ki SIR da tawraga phone ko da ba chidadi am ta yaw roi ba adu atre ba na kai se atai na ko ne wa ne ba paurelang gi yaw ri ji kari gi no sing da khoi nang gi yam samba ni ko question si kadang nei na lo re ba du wai phom du ni da okay adugo jana thambiri boba phamsi lengak na aduga khogi khoi CEO na sumasi yamna important oina lobam thoi khoi politically pressure lak pasu dumak leiram bayai makhoi gi mathakta adumba mayam su leiram gani madumba mayam do leina dumak sakhi bata gadi Manipur lupa habasi oza dum lukani aduna ngasi ozana yamna transparent oina yam clear oina puthok pirak pasisu yam thagachani ngai ni thank you very much thagachari oza makha chathaja boina oza Satyajit lak sake oza Satyajit nakalam rom da hairiba khogi Khumli bridge harak pasi matang da khoi Khumli bridge gi stagi khitang amuk na thaira kan da khogi Tiger Road German Road ki issue ji oza khoi yam chauna leiri ne ba
सिगी इशू से चाउना लेरिंगाई सिदा खुगी डिप्यूटी सीएम नेमचा किपगेन सिदा अमुक हारिबा खुगी रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज से पिछलिनी बोजा अबदि खुद हगजबदा खुद थाजन बैदोजा आइदी अदुमकने बतौरिसे अदुदुना ngसाइगी हारिबा चंगिबा पैसादु लेंगाकनदी इवन नहान अखोगी ओजा खेमचांदा हंगबदा ए आइदी खंगदे नंग यामना करी हाइनी चीफ मिनिस्टर मैंने पीगदब स्टेटमेंट सुनत अतबनेबा माना हाइदी हमना येंगबदा कय हाइनी यान अनफिट ओइना दुम उबदो अदुगी ममीदुसु याम चाउना ताई अदुगा पैसासी मखोइसी लेंगाकी नॉलेज याउदना साबने हारगसु पैसासु लेंगाकतगे दुम कायहनगनी सु हाइरी अदुना ताकपदी ngसाइगी टाइगर रोड जनमन रोड की इशू लेरिंगाइदा ngसाइगी डिप्यूटी सीएम ओइरिबा नेमचा किगेंदा अखोइगी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज सिमसु पिसलबनिना ओजा जब खुद थाजनबनिना एवरीथिंग मसिदी कई हाइनी यादे यादे हारगसु माई हारगा लेमांग यौए दुनेबा ओजा तौरिबा फिबमजिदी सी मतंग से ओजा करी कमाई थम्बिरिंगे सिदी अदुम मसिदी मखोइना पामिबसे ऑफिशियली थोक तारगसु मतम मतम की माइ नेमदजगिनी मतम मतम की इशू थोकांदा दुम ngahak protest haurga numinini humni leraga momentum handara dum toksagini haibagi kaino tune boza lairise kamai thambini uzang tum tham akhigi manipur gi da leriba marwina lam khra da ko thong khangge lambi khangge masi semba sigi matang da akoina yengdoi si thong kamaina sai lambi kamaina sai haibagi ama lei niom ama loi lei ne chanabi ama lei ne ba hojiki somna hangi ba akhigi maming akhigi Myanmar rom de lakpa akhigi militanam gi maming gi makha da tholiba थोले हाइब साइ हाइब थोंग लंबी से मसे अखोई पीएमजीएस वाई की गवर्नमेंट ना अखोई की मनुंग द लेब लंबी मी से मागी रूल हम लेब सपोज खुंजिर मी चनी यांखै लेगदबनि सपोज खुंजिर मी अम खतंग लेरोने मद लंबी म सेमो हाइबदि यादेव माइ चनबी म करिगन हाकांद environmental clearance ai de masi tawu matam de sema matam de mi kana sokani ha bise environmental clearance ha bise man darkar oi ha bise thamjage ba aduna hoji moine semi lambi se da pmgsy gi hana le ba lambi ani yawe lambi ani se de moine kha samda sadba lambi ani se de moine kha samna salaga ama moine atai se semjan mane ba moine semjan ba se de mi gi labu phawe okay adigi mi gi hingon phawi maduna takpadi moine kusira si da clearance amte yawdana tawi haibasi taebako message da khoi gi rule la kamai haige ji amale ko am simana lambi da thong siga government ma sign to kan da yana thijam base kana na sabano haije thijalu hai who built it who constructed it haije thijalu hai ko kari na kan da saba matam da yamna luri se masi matang da court case am lai sign to base atai dina koi building gum base akhoi gi achok chok city baroina Bombay gum da mi gi lam ahang base da khas len da dang long sajalani building ama phaja building sadang grani aro moi haide ne mayum lai ta ba khopa da gi awen lai ne ba khoi sajam ne khocham mani ha kan da masi de da khoi ne case khat to base Urisa da ma lai adagi akhoi gi kano da isa ekta apartment cooperative society na moi gi amasu lai society ma se khatna gi ba mayam le ba masi supreme court na hari se Migi lam khangde ama khangde government gi proper due process amal dakar le heta sajan ba yade kaigin ha kan da lam du gi clearance ar suppose akhoi gi sigi am lubam nam moi di icham cham ba lam hang ni ko sai je akhoi ji turen yawe ba turen wai ta di water resource ministry gi approval change ba aduga hoji ki animak to water resource ministry change adigi amana pwd gi change adigi amana sumaina saba kan se safety hari suppose thong siga atega manada bana thong gi di akhoi gi safety clearance am change ba hari aina thong ji sarwa hin kai ra di ni lo si doi ne ba aduna sumaina illegal saba mayam se masi da moina akhoi gi aina no ma kanam da hangka da mana harak pase akhoi miu begi india gi constitution gi article kra soeb yana han bada article 14 article 14 na soi jina aina pongtau lo toksan ba yadi habis pongtau adi mathan da article 21 the public safety haji mi ama leibadu thong do phajana sai khangde turi ru thugai ba khangde article 21 public safety ya deba adigi mathang da environment clearance khoi gi yam masjid yam changi ko environment clearance ani ne ba amana environment protection act 1986 ki ama adigi amana ek amaga lei amasina amadure kaw thokre ko ani leibani ani sigi approval lawraga saga bane ba adun masina kamai sage ka yam sori sina article 300 EAC Indian constitution gi masida hai si kain hakanda aina ne lu gi approval yaudana mim gi property da
aina kai ma to ba ya de suppose som gi yum da la ga aina kushira se aina paisa pai na de building am ta sa ba ya de anywhere da aina ngam mi hana to ba ya de madu kari no lebak tu gi lo ama kai num le yap se thugari ne ba masi loi thugari ka do da ge na supreme court ne na kan da moi hai se madu ba kai no duri illegal kai no duri thugai ba yai thugai yu hai na man tai ba aduna masi da khoni to re kana na sa ba no ha ba ti ni ko kana na sa ba che ka da man lo men thugai de masi da lo men thugai ba ka se ma hai se madu da hoji ki tha sari ba lambi si ga kano si ga da mana disturb to we paisa change ba madu thugai ba paisa chang dra government da madu ki paisa do thugai ba kangu de su log thu log ga da ba ni hai suppose ai ne yum sajala me thugai ba paisa changi mo sajala ba kangu do compensation piu hai ni moi de ko compensation pi ba na ti madu thugai ba changi paisa do moi de mo ni singa da ba ne ba madu ne supreme court na hai se adu ta di mi se kusira se da isu paisa je khala ye na da mi no yum da kha sajan pangdong tok seladi kamaina tok doi no aduna leibak sida lo ma lei hai ba se yai hai ba se muna thugai re ba sin tai ba masi lakkan sida khoina kamain tok ke kan masi kanan tok doi no ba kanan tok doi no hai ta kan masi kanan tok doi na kan government sin tok doi ne ba government sin inquiry tok doi ni kanan sajelamino kamaina saramino kadai kadai tekino aduga masida sinna ba da pochai sida sida ne thong ga lambi ga khitan khaidam na thong gi am luisna ne public safety clearance ai yam muru oye ba thong si saraga ai ga hana haje ki do si thong i cham cham ba thong na te ba wa na khoi gi kano da lambi lan ba ya de na le kai gi wa na tolom samjam ba thong se si ka su kai de ba hoji ki si di metal kano ne ba yot ki adu masida sari ba pochai metal sing se kadai digi loge procure to ge ha ba se aba lubo kana ka kamai to ge da kai ba masi illegally lo ba ya de ba suppose na khoi gi kamjong da thong ama thugai bi ki bine thugai ki bine kuki militant sing na thugai to ba se masi thung thugai ba se masi suppose kamai to ge da thung thugai ba se kamai to ge da masi gi part sing se pak phang de thong ama thugai ba sing se manipur government ma du repair to ge ha kan da ne मधुगी पार्ट तो कदाई दे चेंज दोइनो ड्यू प्रोसेस हम लेबा सपोज दुकान द बाजार द फंगो पोट नतेबा मसी थोंग द सारि पोट सिंग जे बाजार द मार्केट द फंगो पोट अमत नतेबा मसी गवर्नमेंट की प्रोसेस हम यावदना तौदबा यादबा कैनो ngaktaनेबा इचम चम हिदाग म लेगे दि लेबि याय अदुबु याम लुबा हिदाग अखोय लेबि यादब लेदाइने अदुमा पोट ngaktaने सिदिबा सिदा अदुना सि मपान दिगे लोब खोपम याव अदुना मणिपुर सिदा कुशिरा सिगे पंगतौना तोक्सनबा मा मी खरना हेक्ता थोंगजु साजनबा लंबिजु साजनबा कानसिदा तुमिनना येंगा लेतादि लो लेत्रे तौरिबो मीदु द थबक लखतदि मीदु उसिलक्त्रे माना तोहनगे तोहले हाइबगी रोंग मेसेज अम चलेबा मसी रोंग मेसेज चकांदा अखोयना हजिक अपील तौदस गवर्नमेंट एक्ट तौबियो हाइदोइनेबा करिगिनो हाइ मतबना मसीगी थोंग हजिकी थोंग हाइसे मसी ngaraगी थोंग नतेबा अखोयगी तुरेंदा नुंग अखोयगी हाइगत पसे मतबदुदा अखोय सोशल मीडिया दा हाइखरे मोइना अखोय हाइबा हौरे कोइना अदिगो मेना बदुदा कइगे थारे ऑफिशियल थारे मधु थिंगनी हाइग्रबनेबा थिंगदेबा हौजिकसिना पुरा लोइलेरमेबा अरुगा हौजिकी सोमना हौजिक साइ हांगबदे यावबदो हौजिकी कइनोदा हंकाददि आइदि खंगदेने हाइरेसे लैबा की युम सिलेसिदा ख्वाइदि मपु हेड ऑफ स्टेट तुना आई खंगदे युम से करि तौरिगे आई खंगदेदि लैबा के सेफ ओइरिब्रा मिसिनि कुसिरा से तौरिब्रा हाइबा क्वेश्चन अमा लाकनी अदुना अखोइनि गवर्नमेंट अपील तौबिबसे तौजबसे ड्यू प्रोसेस तो चपियोबा लेबाक से लो से लेपियोबा कदागो सामिना धोंगिदा थुगाइबियो हाइबनते अखोइदि ड्यू प्रोसेस ता सारिबा मिसिंग दो फारो अदुगा मधु साहनबर चंगिबा पैसा दुगी थुगाइबि पैसा रु लौरो अदुगा मधु कदाई दि लौबनो हाइबदो ड्यू प्रोसेस तो लाकांदा मणिपुर से लेबाक अमा लई लो अमा लई नु उसितोइनेबा मसिगी सिना प्रेसिडेंट अमा लेकांदा अदाना तौखिबदो सोमगी हाना साखिबा लंबिदो मधु थबक के पाकेट तबदि सोमसु तोखलकनेबा मणिपुर गिसना आइना तौरिबा थबक तु मी म थिंगक्तदि उसिलक्तबदगी तौबनी उसिलनगेदि थबक पाबियु गवर्नमेंट लई हाजु उपियु मसिसिदने अखोइगी लमदुगी डीसी दुदगी रिपोर्ट कौबियोबा रिपोर्ट कौरगा इमीडिएटली मसि कमाइन तौरिनो इंक्वायरी तौबियु एसपी थाबियु लो लई हाजु उपियु मदुनतदि अखोइगी मणिपुर की प्रजा सिंगसिदा मी खरना अखोइ लागा सपोज जापान दगी सपोज इसम समना एग्जांपल हाइजगेबा जापान 150 बेडेड हॉस्पिटल म सागे ने अपतो हाइबा मणिपुर क्लियरेंस पी दि याकुइ चंगेबा हॉस्पिटल को सिदि मी लाइंग दोइदिबो केन अदुबो अप्रूवल चंगेबा अदि मणिपुर द जेनिम साइबा रिम साइबा असि भौदा अप्रूवल याम कुइ दे चंगेबा अदु चंगबदु दि अदु वहलगा कशुनतबदा मीना पंगतौ तौसलादि उसितबा मा आइगे युमदा आइगे युमगे सुमांगदा कगी साजलादि उसितबा मानकनी थबो लखतपियु हैने थमजकी ओके थैंक यू वेरी मच थागचरी मखा चतजबई नै उजा धर्मेंद्र लाक्चगे
ꯖꯗꯃꯦꯟ ꯗꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯝꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯁꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯣꯗꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯔꯣꯗ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯁꯤꯖꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ amadi port puthok pusingi khudong chabase piba haure haire piba haurabanina nakalamronda makhoigi hojik lairiba akhoi district mari sidadi problem se kaisu essential commodities ki problem se laitreba adubo maru ina hojik essential commodities no mada sizinaba yadaba polam sing si phangdriba si maru ina akhoi ukrul ga kangpokpi gita taba kuki sing dadi masigi awaba chaitheng chidi dum nanga dori baneba sigi matang da lakchani si akhoi lenga ki maikai dagi su adumak ana yeng lakpada nakhoina lakpada akhoi maikai dagi karisu akaiba apanba amata piroi haiba sima lengak na lauthokiba leire aduga haiba akhoi maitai aduga maitai khak oirambadagi naga yausangre free movement leitrini ko aduga makhoidadi khudong chaba singje dum piri ba haiba na layeng lakpa yari adu methakti airport ta chatlaga adum makhoigidi chatpase adugi lambi su leiri ba aduduna hairiba only hojik suffer tawdoisi kangpok pida taba kukijo singa ukrul da taba kukijo sing khakta ngai sale eba awana masida essential commodities phangdabagi awaba leituisi adubu at least makoisu anayek yauragadi amu imphal la ala yengbagi khudong sabsu piri baneba adu iba taragadi hairiba ferjol chandel tengnokpal sisipur sidadi ngasagi mizoram phawraga more phawba khotpa loi yasala abanina aduma kari haini makoina taliba dabi si chathok chachin habidi khwaidagi maru orisi ngasagi transportation jineba akhoi gi transportation ji hojik ji airway na tana upai chulai leite bineba ojadame sigi matang sida problem leidoi si only ukrul ga tangpokpi ga khaktang gi problem si oina leisalakba atai dadi problems irei leisalaktabanina adum kari haini lairiba ihausi makhoi kasu lepke habagi wafam adagi masi toke habagi wafam si handharakani minimize torakani habi cobra lakera ama lakera phanyam thajalasu makhoigi way of kainodi nakalamam da hojiki thong sina su chathok chasin gi transportation je leirabanina pambai ma sauna leireba aduduna masi sina chauba makhoi dadi khudong chaba ma oibanina amuk akhoi somda akhoigi tampak da tariba akhoi dadi adumak free movement su chatpa yadamnina khudong thibase makhoiga akhoi yengna rubadadi amuk akhoi gi dumak makhoi rom chatpa yadri makhoi gi somda layeng balakpa airport chatpa loi yari aduduna ani si yenguba matamdadi khudong jabase makhoina khare hena phangbagi mami ma chaungna tasale masida lengak na kai hani rules of law se chattabagi mami ji di chaungna tare ojatamen kari kamai thimini Koi ujiki thuang no ma sagaliba thuang sina maram muraganda Sursanpur dagi Mizoram phawraganda koi harib district rasi koi yamang da essential commodities me amde plop free oi ha botu jiti yadri oi rak pe yabi oi thobudi lere hana leram bu dagi kithag safar ha bane hauji Sursanpur dum thau liter am pasan ya khai yam piri adai petrol pump khudi makta dum kiu lepi hapta am imong da ni khutang koi miyam thau bi thabak tori ko sa ba thapi por phang alu tangi phajana tangi Susanpur do hojik Susanpur pothok su puthok ya te Susanpur lem pothok na puthok ya am de adu hojik leiba posida hojik hai ba thong sina ko khoi mipum ku de mak hai district mari sigi phawna ba ya parja ko de mak ta phaba oirani habisidi low ya jabam dei ta sena mak masida leiba masigi thong sigi target ti atai na te go akhoi parja singi lambi thongso sin nuai ba poche puthok pusin tawgi damakta maduda atamana 사기바 통은 났대 시대 다생나 매암선 하이네요 그 드럭 마피아 매암 부질라간다 막거기 드럭이 트랜스포테이션이 농아이나비 농다 사브니 하이네요 시지나 지기 통이 사브 마동이나 hojik ke dogi yumthang deriba Mizoram adagi Assam
drug ki hoji achaw sa phu pirakna numit kang na dum hoji dama drug me am fari hoji adu na hoji le ba po se hoi chumme kang ko pi adum hoji khadum wari kwa ukul adum khra wari aseng namakti nahan gi thongi sangab loi matung da sona kan da ukul da thong thugai ri ni moi strategy amoina ai son phong ne thong ta laga na moi gi nungai da ma sa ine ba luwa thong si matang ni ha jin ba ina pa jin bom le ba thong si sa matam da manipur sarkar khang ne ba sin soya loi manipur sarkar gi full knowledge le ne maram di 2024 da manipuri ba gi mathak ta khoi gi sandian district ka adu sursalpur district ka phong na ba ke molnom da thong bu sai hai ba thong sa matam da di thong sa ho pu matam di sa ho re ba myam khang ba gi social media da viral ba ba gi di matam du da khoi district khoi dcu eram ba rajkumar may no na khoi myam rajkumar na 2024 gi 11 march da thong sa ba ya notification tho gan da athing ba thame adu hadak isna mu hai pham sim mana ji ni adugi thong sabi athing ba thamgra matung ne ba niuli mu ka sa tori jaga si dam adugi matam do di sarkar hoi matam du di chief minister biryani matam ni hoji bi oidre hojina ama WANGKHEMCHA ore adu ta su sagi hayo matam du 2024 du di hoi dishina mafam du sat la ganda thong sabi ya thing ba pi security force mayam thajali de khunjam yang go security force go conversion tong nei khanna sina ba song la yam yaugi thong du ju dum saba loidi tek dum dai ne ba sa jang do na takpi du ne ba sa ya no ba khumi thong sa isi sahi am khai na sang sai ne sa sahi am khai na sang sa matam du gi dc matam du gi sp matam du le ba government gi hoi employees security force moi kai dau le gi khangi da bra hoi bu ni thong si hoi aso bu ni masana te ubom thei uruga timi le si kai gi no ga da makhoi su sa sat gam do ma le thing mono sa lu hen go ka hai bi hai mo do gi mami ma tai ba adu traga di na na hek sa ba hore hai sanga di amang gi thong gi sa ba hore hai ba social media da viral ur ba ga simultaneously gui de no mi khani gi manung da thong bak law sanga gi ne thong si adu tak badi sarkar na ai wakhal ni ko le am lem da bi adu moi gi manung gi agenda mo lem ba shu ai khale adu na sa gi hano mang di thing ba pe ga hada gi sida thing ba pi gi sida mana moi ta ga di khangpham thui hai ba po tu ne go adu hojik lu la if po se o thai di ba district mari se phawna ba na akhoi yumthang ni ba mizoram phaw ko dribni mizoram dagi member ro ko dribni adu hai ba route ki lambi si atai pot hoi pot se puthok puchin to oi habi hoi daga re po budi khra puthok budi to kani adu sai hai bu thong da am heavy pot sat pa shu thong oi di heavy ga ni shu sat pa ya thong oi di ne ai ta ga di oi de po se akhoi gi lengoi ta ga ri po tu jung bai sa ge khot ke na daga je ku chong yam pok tan sa ge khot ke ha ba ya ba thong di oi de sat pa heavy lam ba ya thong di oi de adu ta ga di mo khoi manung da agenda hu lei ri ba hai ba mayam ngang ri ba drug puthok pusin to bugi solution to no bugi aron bulambi ama manung da thamaga miyam mapan thong dana miyam gi ai phana bani miyam solution phana bani khun sing khunja sing ai phana bani ha ba gi bolla kanda manung tongwan bulambi ma chatpra hai ba sigi sing na ba dum lei si ai si sam dum ai khadum song ne khali yam la loi ne khali kwa ai smai dum thamjage Okay, thank you very much, Secretary. Howzik se khoi gi thongi wari si ju laina amuk akhoi gi breaking news ta hai tare injustice in Manipur, anaga village guard killed at Bitiang village, None district, Manipur. Lanbi mai Riamai Naga village guard killed by CRPF Cobra team. CRPF Cobra attacks Naga instead of security. We condemn the brutality. How many more Nagas' life must be lost to truth and justice? Haidana. Howzik haiba CRPF ki Cobra na Naga gi khoi village kano si amuk makhoi ge attack tawbada laigidre na hairi si matang si da amuk khoi ni yeng ba yari si hari ba khoi gi leilon bai fai gi da nagai chilenau taruk si matu ka aga laiki da ba si matang da mioi mari di phare mai tai macha ma su du da chenare khotnare haire si matang si kari haini still sida lak ni ba wafam se khoi gi home minister na safe Manipur haiba matamda Sikimis macamana safe Manipur ngasagi khoi CJP gi protest amada Sikimis macha amana haibidi khoi North East ki 7 sisters sista Sikkim sina big brother gi role ama laura kanda Manipur si burning ori banina Manipur si kansi haidana
Safe Manipur haibani haiba statement ji mahakna thamba matamda amuk Manipur da Europe matamda khoi Home Minister na mislead tawbane hairiba still adui taragadi hojik naga taruk hatpada chenagi basi masamang na haibada khoi KJ sina makhoina tawbane haire KJ sina makhoina hatpani makhoi emotional kenoda hatpani hair tari KJ si do amuk kaukhalo dana kaidawri geba adui thabak su tawde aduga Safe Manipur haga so adui taragadi ngasi su amuk cobra lakpadagi di masi akhoi gi kari haini forest ki kenoda haidi Maoist nuis hatana dukimatik haiba dugumba khak oirabanina haiba chenari ba mi singji akhoi hatpa ngamgani phaba ngamgani haibagi thajabadu leirambani aduda masida chauna chenari basi akhoi gi deputy CM gi husband gi kenosi kadar sina tawbane haibagi chingnaba leiraga su nakalam romda KJ sina makhoina tawbani haidana amamu claim tawre adui taragadi KJ sida akhoi interrogation tawbra habasu hojipok tawb leite adui taragadi ngasi su amu cobra gi makhutta naga si amu shiriba still adui taragadi Safe Manipur habada mana mislead tawe arsi Manipur se still safe oi Manipur si irang em thokte na hainingi bra habasigi wahang amakhak ojanando hangba yabagi wahang amakhak lai hojikchi adui tardi hojikchi mana mislead tawe habina Manipur si da kem thoktre Manipur si irang kem thoktre IDP sing mayum loin sangre khoi free movement chatpa yare haidana khoi je laudora bra habagi wahang amakhak chauna lai ba Safe Manipur have the mislead tawe habnina adu still cobra se la akanda haiba naga taruk hatpada chenabadu phaga daraga KJ sina masana makhoi masana ekhoina ni haira phawda lenga ki ma ke dagi hauji kain tawde adu Safe Manipur have the na mislead tawe kari makhoi gi interpretation si kari interpretation no kari haini no have se ojanando gi kaino da point of view da Oza Govindasna hainingi ba warolje nungdele ba wapamje Oza Nandona khanbada kari oramgani habagi thajabale jang tang thang si matang si yam sun nei nagrabane kra to Safe Manipur haibagum basi moi sum yam sauni maramdi Manipur si moi yong thugari mine ko mine kanje haragadi mi moi to do mission du fail were sini da kai ginu ka khoji ngang bang moye khoi gi kuki jo khoji ki naga taru hala so ai di kuire dum hajagi ba ka chu pharoi phara su kanana phaino kanana wanghangino kanana sasi thagatoino ba haidi kuki na naga tok do makam ka khale ba moi phado ji kuki police na phadoi ne ba kuki police na charge thagatoi ne ba moi kuki police na hangdoi ne ba kuki na jajoi ba jaga gum bu thong ni bu thok da ju ko na traga atop ba thoni phajana to ko do to roi do bor ne ba adu KJ sina ju war KJ ji ju kuki jo council na ji ju kino ne ba kino ni hingal han ba ne ba khemchan na chini jagram ne ba biren matam da hana DIPR lok thok na chi jaral tumi le jaga ko kino ju kuki jo council ma jaga ka mana Gawati de tawdra fadna recognition pidna kodna tawjaru bane ba adugi miduna harak ba ma kamai tawdir ma samja bugum ne ba asiba porama ma hikati ma gin habna tro se school ama ka difang tawre maji aina sengkola ga school hinganda de ai credit na ai sengpol banaina na tro adumaina hujiki honorable chief minister khemjana hujiki KJ si ma hingalan bane ba adu KJ sina moy to bane haise ne jagi je ni pa na to bo share ba madi kene president gi group ki suma president oi bedna tana haiba kuki jo Wayam Jigi Lalu, Mayam Jigi, Kunmanga Jigi, quite Mako UP Paji, United People's Friend Gisumana, quite Makona, Chairman Hagar President, Maui never. Madi Amato of the Mai died to share wherever. Mamma, them Greta Rego. I know Hojiki, they would give Amuku Habi, the Hojiki Kana burning river, Bitiang Noni district, Cobrana, no make up the Naga, Volunteer Sire, or whom Sway Hostan Pukale or Humama. Cobra, you any short now, Jim Pali Hostan Pukale and Heidi Cop, Hoji Poche. Other Lady Pomamse. She dum tong never. Naga couldn't tarkani, may take them could tarkan central security forcing. Aduga central security forcing cookie Gizaga di. A kogi Padana oxygen peanut with the Magda, whole labor Ujawri Langum never. Cookie came to go oxygen when people cookie is wonder under the water of Mamse, Lamsang, Pataga, Urum Patana, Ujaw, Pete in a go. Yes, so most of them never the Moje cookie, Bahunda di central forcing. I do not make a secret over near Ashida, which you Khulmi breeze. Charise. Moina cookies wasn't in the parish at the table. La Loga Chitoki shows you know, land manus the Aquidilambisi. Centok Jinto, Wahajinto, Kotak, Bramarum, the Maru, Puslavas, take over, Hadi Pungia Labino. Pan Yogna Bohonamaton, the Pungani, and Bika and Trava Sangabada.
kuchu kulai maru mayam prona ba moi di adu gi pone ba haidi khulmi bridge baile bridge ne ba baile bridge ji second world war gi matam da donan baile hari ba british engineer juna akoi gi mana puthok gi mana puthok pone ba ti wona chara ting tho sa ka tesken ja bi eta lai bi ne ba asi bu sidok bu ku iroi akoi dara mu chala kana ko do le tho ba sidu loi puthok ba ya ne ba asum ba haide adu ba baile bridge ni yam kai gi dam ta mi chathok jin to ba mi manga tra tu hong gari choba truck loaded truck man akoi puba arumba porto chathok jesin gi natte ba khara mo gi mi khara kuchu kulai pro lan gi won chathok jesin to ba drug puthok pusin ja ba sonda kam da khone to sondi chathok jesin to ba pochai supply line je mo gi swaida lan da ka do koktuk do ro phayeng do ro ada koi ro khame lok do lan dar ka do wat ye ba moina masi tar pa matam da madu gi machak muthum pur ka do pot me am du gi lambi ma semi ne lambi sem bane ba asida koi manipur government sina yare khangde he khangde di khangde ba thap ka to ro ba phare khangok de su yar se ba ran di gi political gi termoin situation lam leidana sarang jing da do na wakhan jang hok do na khangok de su lo je yare ba hoji di khangbi ma tra ba ne ban ji mi sa do ade one ban ji mi sa ma thand khang da bra atai government de yoi ba mai council minister le ba moi manga de khang da ja la mari do ana khang da ja la atai ne kari gi tumin le re hadi government ji mathan gi paina ra sing dai ai khan ji moi collective oi ma responsibility long da ba one ban chief minister sigam chana khang da ga tai mai jun khang da bi kari no khang da ba pot am la e ba duna ma na khangok de su phare khangok de su lo khang da su ya de ko ma su dum bot ka da mantri mamang da mantri wai ni dum lei ni ko khoji di khangbi ra matra ba khangbi di khoji ba kari gi sidok na ba kari gi dc da kari gi kano pi de kari gi dc ko kote kari gi sp ko kote maru ne dc ko khol dc gi matak da ma gi responsibility accountable wi dong to dc do nang kai gi nang gi majeria si sa na ko di matam chana report pek ta bagi dc du mala lam litra ba manipur gi government da pawom pim to je manipur da ma na government paw pi pi na government matam chana lo khopam to bol khote bagi na hai ri khang de ba mamang da ma saram be do hoji hai bi mamang pan bi do mayam raj kumar matam da do matam di government matam di bi na luching ba government da paw bi da shabe ro cha to da madu makhang du sa gi de ba phanam sa ba homni pisa tha da ba homni ko moi da phanam yung ra khot na to ba horam ne ba makhong ga haigat na turin dagi adu sabe ya de ta da dc na du report do kai government pi da bano soai to ga dc sing sine loi do kai to ri ka khang da mla ka ga tai na ba ju ya ga mo ju accountable do ga dam ne ba de mo ju responsibility fix to ga dam ne ba adu ni ade da hoji ma hangbi gi ba manipur gi state home minister damo govindas na se manipur ha da mana madu adu ha ba hoi political area da mo ni chaina bam to pa haina bam to pa ka haina wa mi gi am genuine win horpa sa da gi movement da keno chida leiba pot da di amu yam hena changkel lo dam ne ba iho ma to da di iho du da leni yam chat pa na ta iho ma to ba du da di mi yu thak pos yu ko ni churup thak pos yu am ba ing ngok khin ba yok jo ni criminal record le ba mayam ju yo mo ni mayam yo ri hoji manipur da le be mla simu criminal record le da ba yok lei tabang hakter ne yes hada india da lei be mla mayam si criminal record kyam tbo lok sabha da lei ba raj sabha lei be mp mayam si criminal record kyam le gem di ying bi ko kan khudam mo ya ba ko chumba mayam si le kan da hai leni je pa da criminal record le be mi su yo wi ga ha jin da ko mo gi parliament da yok dra bro mo gi assembly da yok dra ba ade kayam seng ne rage be mla minister sing ji bo koi swai gi so to palam gi so smai to da ko ya adu ga CJP gi khongjeng du da mo na hujik su dori amor kai khon to metric ton kya no kai kangana ra na ha ba hana film actress amna ngang ni to akoi ne ri ko thom chale adu akoi na charam thamba batalam da koi wa chi do thamam de ba kai gi li du kana o helai no government o helak ne government adu government ma thong ne ba mayam li lim chali se chalak na bagi maram do chalak na bagi lili amagi atmosphere lili ma chalak na bagi mayam da sentiment ke sagalai ba lili gi phiba mama sagalai do government gi thokchin choi sagat bane ba adu government na dai bu da bu bam thoi ne ba adu mai to da challi ba khot mayam da wathi warem nakan da ngang na daga pochi nakan da chat khre ba pochi ade huji manipur da su ji idp singi perform bam wa phom su lai mayam wa law re ko huji do khadi complex we ni ko singi discussion je idp singi hana chingkong chinga da le me chingkong chinga da le be mi no kapsan biram me kapsa bidam ai kano da le re mo gi lilip center sing da le re ko akoi gi mo gi kano ching da le re ka chi da mo chi matam gi badu na mo na kap na ba phare na mo thajan bi re amu kap ko su yo ko amu chene ko phare le re ka ju changhin gre ba adu magi life magi mohsa gi normal life magi khongchet asing bomdi moina akoi gi keno da le ring da di lilip kem ching da le ring da di mo gi life mamang gi magi life gi khongchet loi kai kham ne ba madu di sumna gi maswai hing na bagi khak ta gi tham ne short stay home ne ba de mom thai di matam khar gi lei ne ba mana magi lambi gi paisa tan bam khopam magi livelihood gi lambi myam je khajuk semja ponte ba mada government na pbd ne ba
ada noi nong mai kamno phare am hanjalo hai kanda magi life mohoksa gi life do mai mohoksa gi punchi mahing do ma hanjandri ye ba hanjandri mina mana matam do government na pi ga ba seng cha ke ke do hana pi ba benefit me am do matam phare pi gi dam ne ba sam na da koi si doctor chale operation to re doctor na phare operation phare ne yum da halu hai ba halaga i खुद तेता ही हाना चारम बस सांगा थाव तुम दे जासन जाब्रा बा yes yes आई मेम दे ऑपरेशन दु हाक फगी बे वानी अदुगा आई महौसा गी हक्जांग दो ओइद्री बा महौसा गी पुंसी दो ओइद्री बा अदु नै मतम खरा अचम बचा आदना खोतना ए अदु तौनो चा बता लैदुने बा अदमा तौदना खुजि की अखोई गी लिलिक केमसिंग दे लैरुरबा आईडीपी सिंगसे मयुम दे हलदा जु मा लिलिक केम दे मा सही क्या लेरे अहुम लेरे हता दि फरे नंग अम्मा मखाई दी गवर्नमेंट गी फनपते अम्मा मखाई बौदे अखोई बियार तौगे नंग जान थना नंग मदुगी मरक्तुदा नंगी लाइवलीहुड नंगी पुंसिगी लंबी मा सेमो थबक सुबम नंबम ने खदे अम्मा सेमोरो अदुगी मरक्तुगी जई मा मखाई बदे अखोइना पीगे लिलिक के जई अनि लेरे हदना अम्मा पीगे हबा खरे कथोक कखिन तौना बदुना अम्मा निदना मी म्याम हि चलुइदो तुमम दामो गंगो युमबु सेनगदरा थबक सुबु जगदरा मरमदि मसागी नॉर्मल ताद्री बा आईडीपी सिंगदो मयम दल जेबदो अदु गुंबजी गवर्नमेंट खरे उबिरगा ए सिदी ngai khoi moi chi khare matam khare ying bibi yai ga habisi khalaga yengna badona IDP si bu yengna badona moi gi bibi ba facility du thwe de ka thit pi de ga haiba khotpa tawri myam se masi government sina miyam thidi ye mi se kaino minung si habisi moi masas di yaw drab jala ba kari gi no ba chide to smaina lei bu myam se IDP sing de khare piram badu bar sarkar du logu dam moi loi puthok du khane te ko phajana moi hai dam natro SCRC di yagro smai to dra moi gi thabuk chubam nombum maim da halaju moi thabuk chubam nombum te lo ubagin thuma yam natri ya ya ko chat ba ki ri bo si CRP ni matha da ka pe ju nga e har ju tampak ta lok su du thamoi makala ma su ngam dri ba pakhani ba man de kaino kaino ma phom de chei hum gep le ure mai gi khunjing do adi magi subam nombom magi sinchang karbar nomba mafom do thengna mo loi tan kram ne ba madu amona magi hana lakpada akoi hakchang da ga recovery lakpa adi magi lifestyle ne adaptation nam lakpa do masi yamna ga do bum change ba aduna akoi na hai kalien chudi tham bagi mangje basi isi be akoi tam me ba kalien chudi angang tham bagi ma ga ma tham da school ka bagi hai ne lo hebi de thuga ra ga sana khona to ga ma amung nong na kalien chudi lo khangka karak base angang se madu khaloi ka na hai ne ba adumai na mi ju ma gi khal punsi khal lama pukai kai rom ne ba adu khal kai ro ba IDP sing du wonsan laga mo gi pesa du ga to ni benefit pi do pi ro khoro ga hai ba ji ID adudi government madudi mayam gi interest ko IDP sing gi du khara matam chahi ama ni gum badi ahum chahi ahum loi ram ni na chahi ahum do IDP no ju khara yengo ko ju government gi phan khara pati ama ma khai baudi ta khai ka ya na ji ga ha ko adu baudi pi gi ga hai na ga adumane to bi bo da di minung sing gi government gi minung si ji phagade adumane to bi ro ba akoi ya akoi da thagat jage hai je koi moi government ji thagat jage ba government ji thagat pam ji ni da ngasi ju khade thagat game to ni ka wa ka to ta ya ti thagat pam ni da pam lai re ba ko adu da ko ji ka cobra ju ngai ama ju ngai adu na to re ba mayam je ching de chung ka pai ba ching de ka pa ba se tampak da sun cobra ba hup thar khini adu na koi mayam ji phajana section bam changi akoi gi mihut sing jina miyam gi mihut ebedu oidibra adu hujik de ahang ba khudam da leire adu bo moi su no mem kap thor khini no moi su bot matam da raja mayam na kai dawr ka de ge du moi sum khanjar ga ni madu gi fol di matam da oi jachunu akoi na su moi bu akoi yam na khol ga su nganing de ko adu dana dai ba pot di adu akoi na lakh da ha je ning di khulmi briji acham ba briji amanate makhata landana ba gi damakta Myanmar rom da gi changaga Myanmar da changa Myanmar da hujik le di ba Myanmar ki la lo ne ki ne bi hai je kuki National Army Burma hai je KNAB kuki National Army Burma hai je Burma ki headquarter kuki National Army ki top leader sing mo ki headquarter se Chucham pu ne ba Burma maming Burma wo je ba ne ba adu dadi madu ki sigi logistic support mayam ki chathok chachin transport to gai thongdok thokin to khot ba ko masi mayam gi yam tangai phad ba thu ma sa ba ya ba la lo ge sidok chu ko hai pa su ya khalam ba ya mo ne ko lan gi ni sim mi bse motive behind the construction of that bridge si kai uno da khoi masi kai no si yeng gadam ne ba adugi mana madu mi to ri potu ne ba khoi haidi magi thom sa jar ga la ba chinmi mi am cha tok sin to ba mi oi bni humanity rang ground de khoi di yam nusi ba mi nusi chaw ba kam bu ne ba khoi yellow mi sing je aduna bu yum dang ma ne kai na re yong lo ma pu dan bi thang ka yori ne tra bu jik se aduna lai ba potu nga sai gi thong do icham tam ba ke no ma na te yam chekhin ying bi ho tarai ta thom sa ja bu e thong si khoi na loina ma positive expect ge yang ero sarak pani bijli gi sarak da khoi gi moi gi dam lai bne lambi thong khoi gi ke no se ising ga se ada thong lambi thong pha ba sa khot ba gi symbol am ne ba a sa khot gi symbol ne ta du thong du di ma sai gi sa khot ba gi symbol ha de yaw ya ro ba ma du di ona te ne ba kana mo kang lu fru ma da attack tong na ba gi yam tangai phada ba
maruwa ama woidana mo pesa khaina tawdra crore ohum khai ge hena puthok sane sai ne ba sima le ko sigi bada da koi manipur gi mele myam sai ne khadang bu sang lo de aina mo haji ni gi ga no mi ne param tamo ba mi di puthok na ri pesa do emile kai kin puthok na ri mo ne praja da gi koi gi kino ne haiba ne ba ko crowd funding ne ga hajin bai wa ne ba ko mo emile kana na da pan phudna lapoi chara ba mo ne kai pesa khani du ne khunja sing na leidana free bi koi di war me chai ohum khai maya se lan thro pujida moi amani pusui ne emile mina kari gi damukta mai khunja sing gi ko jin ne chumba lan budna amani ko akoi ming da lan budna mane moi di moi khunja sing du taw ya ba akoi gi garam be emile minister sing sina kari idp bo buje ningdre khudam swai da lan jin le me am je ko chumba pochi akoi na khari ying bam jeng aduna akoi gi honorable emile sing minister sing yaragadi ifrup nuksiba ijati nuksiba iripa nuksiba je kitang ngamtang mangkin thana thabiro akoi myam su tungin jar ke habine hajin ngi Okay, thank you very much Sagachari. Satyajit lak jage Satyajit hariba khulmi brisi sabagi chapchaba pandam si koine phangjaba report ki matung ina Mizoram amadi Myanmar Chin state Sisipur fauba athingba yaudana pochai kaya Sisipur regional logistic hub ama oina semgatuna Sisipur Fairjol Chandel Tengnopal amadi more phawba pochai supply tauba duni haidana mogi thongje sabagi pandam si hariba logistic support simadi yam chauna yaudana leire ko aduna sigi matang sida hojik si akoi nahan tang tarada sangagi bagi matung dagidi masi akoi gi honorable CM WANGKHEMCHA na mahakta no madi khangde knowledge leite haraga su masi achauba irai tarai ba issue ama oina khanba yade haidana akoi gi oja nando na thambirba wafam se adum endorse tawjaninge masi akoi gi pai leiriba lengak sina masi tarai na khandana masi gi thong si gi matang sida adumak kari haini tarai na lauraga leithokpa taragadi hojik makhoina taliba ngasai separate administration gi ngasai thongje arumba puba yade khote harga su logistic support logistic hub ki kaino ma khak yauri banina ngasai gi hojik yo KNB gi do Churachandpur gi habdu si miyam na khangdana leirabane si phawbada leingak na matam dugi puri ba DC bu oiro SP bu oiro chapchana hojik sida chapchaba action ji lokhat hauda ba targadi oja Satyajit masidi aduki matik matam kharagi haitare matam kharaga te tha kharagi manungda aduki matik akhoi khudong thiningai ni si phawbada khoi gi leiriba representative sing sina aduda natana khoi gi CM masa khangde ka haibasi yamna ma masa mak CM oiraga swam ikai ni ngai oiba statement ni mahak amna thamaise aduna ekhoina tongan ba akhoi gi media gi house singda media gi platform da hariba khulmi bridge gi matang da khana ba hora abanina masi achauba issue ma oina lengak na laurakan da masi as soon as possible masi effective oina yam effective oiba mawongda masi matam sana masi lengaki maikei dagi thinghauba ma yam tangai phadi haina di khalli miyam gi wakhal da su khoi gi wakhal da su adubu lengakti adumak miyam na expectation tawraga su miyam na tawribe expectation dugi beyond adugi on ataina bangak ta tawrakpanina sigi phabam se leira phawbada oja Satyajit ki expectation da miyam na si yauna panelist tongan ba phamaga magi point of views puthora bawpa akhoi gi leiriba lengak paibada yaubiriba even honorable chief minister home minister si hariba khoi gi khulmi bridge gi matang sida makhoi gi thamoi de masi issue um oirakani haidana makhoi ji thabak lokhalakani action lokhalakani ka haibagi expectations si Satyajit leibibra kamai tawi khigi thongje hojik chingda anu sanaba proposal se hana thongje lising da lei lising hen lei ari anu ba government na thari se lising da ne proposal thai je thong sa je ai je adu ne government ai je thong sa ba ka se miyo ba ji chatya ban yada ban te nium chumna tawdi loi yae mi si thong sing du kamai lan gani natra aduna thana brahmputra da chauna chai duni haura da chauna sari sine thong ase wal haiba thong ase kanaba darkar lei sine ba ayan thamja duise masid akhoi da yengena
कमाइना गवर्नमेंट सागे न थारिबा छो मैम से इचम चमने हता साब नते अप्रूवल हम चंगे अप्रूवल से अनि थोंग चंगे अमन मणिपुर गी अमा सेंटर दे अमा environment clearance ngai sai thamja kim to water resources ki loi lor ma tum to bang ak ne aduna new tum to di yai kai ma sor ba ba ngai som na hang ba kan se to du se government na to du se case me amna sum expert sing na hai ba da pot manga lo khor kadab ne hai yahan ham de criminal case lo khor kadab ne hai to mi ba mi do mo de criminal case lo khor kadab ne kari gi sai no na ani su ba da mana trespass mi gi hingo da lansen ba gi हाइदी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी द लांचली ने हाइदी इलीगली सारबनी ना सी अनि सुबद लक्सल हाइ अहुम सुबद ने फोर्जरी की जी चांग डॉक्यूमेंट के साजनबा कई ना कद मदुर ले रिपोर्ट तो करिगिनो खंगना लोन डॉक्यूमेंट खरि साजन दोइनेबा फोर्जरी की अरि मथंग द चीटिंग निमो द चिट तौरिनेबा प्रजा द चिट तौरिनी लोन तौबनी अरुगा मसिज मोइना क्रिमिनल कंस्पिरेसी म यावेबा ngasai criminal conspiracy sing sai ngai oja ni nang sai tham kibdo conspiracy ne kai na kanda mi khara ngasai tori ma do chap ya na ba drug pu ba ya na ba katukan gi to ba ya na ba illegal activities to ba ya na ba madu gi conspiracy do kon manga du gi chap cha ba BNS act ni khang di amad ni khang di relevant law do lokhala ga adu ni legal expert na khangani madu to ga da bani hai ba masi to dar kan da di kari tor ke ha matam da government se fail oi la ka do ne ba adu ga masi se akhoi gi pot se ani shui ba government ka nang control to do no je manipur da akhoi gi constitution se da india gi khang di ama khang di hojik se han CJP gi ka to irang thwe parliament da khana dra yes manipur gi su assembly ha mi chau chong leitro hoji hingdro adoi tardi masida hangdu se masida se aina hangba se somna hangba se khumak ta su ya ba adu assembly da di MLA na call attention thangala di khumda yar oeba aduna ni assembly phamu tau hai se assembly chahim de yang khairak numit yang khaini phamu chahim da minimum ahum lak phamu marak tha taru khananu na phajana thamba da sung tau di se masina takpadi akhoi na khali ba MLA du kari kana duino adu wana akhoi na hangba ya da na government khumak tramina khumda ba ya da pham di government constitution da thambi da mi ba center da parliament Lok Sabha Rajya Sabha Manipur dana assisted assembly thamiba assembly se kari gi kaudrino haibasi matang se laeba lan to matang na khoi gi Kargil gi da surum khani Pakistan na lan to matam do adu surum khani ba Manipur gi di karim to ju khani ising ju khani di karim khana da ta di akhoi na tori ba MLA ke ma'am si lambi kolas thabagi ka adum ba khal local area development gi adum da chakre ba lo semu hadan lo discuss to hayo ma'am se karim da khana dre madu da ni khoi sori je maduna masi khwaide phabdi assembly session je ama kobiraga manipur ki crisis se da phajana khana radi mugi mathau ju torakani kana bu lakani ha se thamjage ba arigi mathang sai aina yam nungai ba sai gi ama lambi chapagi ka ha no option ba ma to kan da ne akhoi gi keno se ka aeroplane bara se agatala tu Guwahati se lising ahum solong je ba akhoi di haying chakadam chai ka sa ka lising tar hen changi पैसा अखोई से या वाई अखोई से मप्पू पांते बो मिगी दी हाई असा मेघालय की कैपिंग है ना पैसा सुख तई हेन बे या दे मोय गवर्नमेंट का रुम तवे अखोई की सिना कमाइन तोय खंदी पोट लापसु ममन चंगी अमा लापसु ममन चंगी अखोई सिना को कंट्रोल सी तौ तौ दबा खुशी राशि द मिनट तौ बया बगी अदुना गवर्नमेंट से फजना फुल फ्लेजेड mapung phana to honba ma darkar oibra haibasi ma thamjage ba adagi ngasai akhoi ngasai mi phaba khotpagi ngasai gi akhoi lambi gi tawbotam do CJP gi protest to hape nisha pase 40% ne ba haibadi keno se criminal case level se ai mani kado da lok sabha da phami ma'am se Rajya Sabha da phami je chache ka something se 40% MP minister dine criminal case to chene ba 33% dine murder yam chati ba case chene ba moina minister oisala ine ba aduga moina ngasagi stage da khoi gi mi gi tana ba se da ko khoi gi hoji ki mi lak nga phamda lak nga tholak pa da ne moi yang khai kunthra du criminal thai nunglam da bob ta we adum do na tanaraga hoji sina moi angang ma'am se office ta magi minim chang target ta ba hore ba adagi social media moi thagalu ma'am do case to span to da mi je harassment to ko tra sum to raga praja se ka do hore inu ha bi se yeng bi de ba akhoi na singa ni se kai na ka da government to do de khoi ngang ne to government to de khoi ke ngang we ba akhoi ngang i ba akhoi ne ne ri se mid mai oina ba government kitang kana gadra haibado akhoi ngang si di tasana da ba yai ba adubu
assembly da ngang ni tasna da yaro legal oi lak to ni document le hodoi ni lak to ni aduna assembly phambiu प्रजा ngam bisi tabiu aduga ai sa haje ke criminal case ke ke leime am to legal expert law department leri advocate AG leri moi man tanaraga chap chap thabak lo khopi dadi manipur se akoi gi kana no pali no se confusion am la ne ba ai thaina akoi gi ningthau se akoi manipur ja ningthau se thaina laibak thi bani ningthau yam manipur se numit ka pa kain thoi do ningthau se yaman dana ko lai su yam ba se da authority se karim ani hum sura ba lai yam ba di ya ba अरे एगोंद मतिंग पांबीबा मीडियम याय अदु अथॉरिटी दी अमा दे लेबा यादेबा कइनो कर अथॉरिटी सोम चचिरा का डिसीजन अमा चपचान लरकदा बसे अथॉरिटी से यामन ग्रे अदु अखोई मणिपुर की दोसासिना ने अथॉरिटी सिंग से एक्ट तौदेबा थबक त ओनथोकतेबा थबक त ओनथोक पियु मदुना तदि अखोई से याम वारनी हना अदुगा ngसागी मी कनोगी तौकांदो कोबरा की तौकाजे कोबरा से मोसे 45 days ट्रेनिंग हारे battalion ahum lai mui sudi su hai chap chap khangje de ko adagi mui battalion ahum la kan se da mui asum da tawru ba siga khoi siga khenab da mui asum da di kana no je khangi ba militant se ata la me le ga changa ga mui changa tawru de ni matam du yamna chakhot ba kangu ne ba akhoi sagi sim ba na te ba si tholak ba di mui na kanum tawru kan se da gyamen ta dan toksalu ta di akhoi manipur da akhoi tapak ta hoji irang matung da phaji milising me hele ba 1000 hele ba whereas akhoi gi kanu da di akhoi da nomai ka pai ba phab khulai tori ba kangu si da di masmi kya pharage jo khut thek pa yani ba double digit jawdri ba aru akhoi di lising da phagra ba ne ba adagi attack tori ba operation tori bi nukti gi tawe aru hai ba taw hai ba mafam sing se da sung taw da be da sum usana da lei ba se michang mi khai na ra bra hai ko sem la ka ne ba ngasi bok da ngasagi mi taru pha ba du gi taw da no operation tor mu ne akhoi thagak ka ne ba moina kadai dong khangje chang irang haure irang haru da gi hojik sina kai thorak ke da moina toru da gi hojik thongjau rok ta lambi thinge khopum ta ba lambi se hojik thing ba hau kre ba aduna lambi je thing na khotra sumi su warak to ta di musu la amina kelum to ringe kobra kangu du su la amina sum pham dai dia da mena adu akhoi na haidu se moina haidu se noi phamu haibna te thabak to haibna te adu phau mi heart kholo dir haibna waite ko thabak to biu adu bu criminal bhabiu manipur da disturb torba manipur thugai ge khali ba kangu do illegally drug torba kangu do bhabiu adu ga mi na moina tarok na khoi numai pai ina to adum na taina di yara roi maru ebe root cause to madum to phutok piu hai appeal tau jak okay thank you very much loisilak padai oza darmen da thamjege oza darmen hawjik akoi gi oza citizen ne su thambi ba hari ba koi gi thong ama saba khot pa hai ba si development makhalamani adumapu masi saba yaba yada ba hai ba si koi gi state government amadi central government gi ayaba lawda bagi matang da koi gi environment clearance water resources ki clearance mayam ama aduga masida lana taramaga di haji point tongan ba manga thambigre criminal case trespass forgery cheating criminal conspiracy haidana tongan ba koi gi bharatiya nyay sanghita gi manungda masi kari lokhat pa yai habasi lengak na yenggadabani en hairi adumapu hairiba topic si akhoi hana khoi gi german road tiger road oirambadagi hojik si thoiba khoi gi irang sina maram oirakanda ma khoi gi khudong chaba launa bagi damakta khoi gi khulmi bridge si sare khulmi bridge se sabada ojanando na sunga sai pan bibu yot kai de lauri no kholi no haidana sumaina leirabani na amarom da ma khoi di hippa chanbadagi phamba chanbadagi hippa chanbagi pibam neba laise ngasai indigenous adu ada 2000 adu dagi changpa basier adu da haram badagi hojik moi board le phalai bani second class citizen oina legeda badu makhoi si khoi gi lengak sembada achoba responsibility ma lokhala id baneba adu betagadi makhoi si makhoi gi tawbangam bagi shakti si adu kimatik yam gare lai gare aduga makhoi na tawba khuding mak si hariba pai lengak pai ba sing sina su dumak support tawbagi mami me yam chauna tai adum makhoi da epis torga leibagi achoba mami sidi ojada men yam chauna tarabani na hojik khulmi bridge si lengak na matam chana machi miyeng changhau daba targadi machi hariba kha manipur gi saruk thangba sisipur dagi more phauba samnahanduna official oina asian highway amagumna myanmar ga lon itik tongnarakpa yabagi phibam dasu wari ni matam gi hoji gari arumbu thauba yadi haraga su makhoi di ngambagi chang se aduki matik epis tawraga lairi banina makhoi di amung semgala kadori baneba
masi matam sana lengak na aigi motadi dum matam gi oina thajadi hajiksi akhoi Manipur da leriba issue solution ga makoi kasu udabagi achoba mami tai lakadori ba election sida oina ngaur ga leibagi mami ne ozadame koina chana urise aduna masi achoba issue makhakni line loba yaroi masi matang da ozadamen gi oiba mota matam chana akhoina intervene ta hogdaba targadi masi su yamna khudong thiningai oiba haibadi lengakna central government na makoi di documentic apis tawrakanda leiba posak amakha oibinina ozadaman kari kamai thambini hoi ai sigi khunmi bisi tongan mengan jeng da gadi tongan engen khadi yeng bai bo khunmi bisi na maram oira kanda cookie tariba mayam so to fresh lak bi film nei short ka degi note ka so san pulom de leiba degi sandi lom de leiba kang mo nunga ya phana lekhala kanda sa ba thak ba phangala araw haw bus phangala kanda somna kanda kangkok bi da ukhun da tariba cookie sing na muk ya wodi neba aduna ai ba khanadi khunmi bisi khaknatana atop thong ka yam sana ba ji mumang da pla le ngine haidi moi singi lambi da amma saba hograbina masagi amma kamai tong sagi habi da moi practice lagi mai theory me apply to ga nam lai lai saba ngam mani mamang ga dikhoi amma sabi ani ya tong ram dei hogte amma saba ngam mina adagi amma saba ba je khunja sing harau ra ne next among sa faida faida to ga sana pla le ram ngani na thani thaja ai wa khani ko adu wai huji khali se sarkar na udre lo seba khangde lo seba adu phoi opposition party le ri opposition party and congress party ne kaidau le ri ge congress party su moi gi legislative team le ri moi gi legislative wing ma shem na sport inquiry phaw to bi na ka su kai bre te ma khoi da ma khoi sa dok jin do gi protection phajna pi bi yo na lengal thai matam da adum ne moi protection pi ni adai tongan party activist me am le ri lam lam si da hai ri party activist me am kamai tong na thogi sa gi bno kai na question hang bi absu le bi angle si tongan sigum ma khoi gi ama na mai thuna de bi da collective responsibility ma lo ga da khoi thogi mai no sa gi bno kai da buno kamai tong no si si choi de khang ga da ni khali ko adu una de khallaba le da di upai leite adu ai wa khaladi yam thuna khoi pajana masigi matang su ta da ga di su so ba khoi wahang hang bu le na khongjang mu la oi hen ge leite tongan tongan sing la ka ni thajab le ko asima simang thongino magi paja sing su sin to lambi amma to bu paja sing nungai khoi mateng pangna ba khoi athing ba bi bi natti adu thaba mo to da di leiba si lo le ba ni khangning be wa ni khai lo si le tabi sim khun nam pai bi ai to ning be hum to gi ta ga di hoji ozan do khai bi mama um sona ga da german ro sa gi gi aya ba le gi na sona ga ya ni sar ine ba hoji naga phru ki su lambi ka e bi lambi ka ba hori mai mai to ngam lambi ma shem na ba gi mai mai to muslim su mo ka klo mai te gi sum ka klo shem na ngai na ba sam klo ai khuna sona kan da le ka gi kar ba am ko sana ba gi thongi pwd department thika ta na ma dam di thika da sona kan table am si na wari ba e so gi lo am gi lo da gi lo na adu moi di mai ngol to ino adu Manipur se pra akwe join akwe join nam su oi ba phom ne hai man hai di phi jo ha ga man phom oi ni adu hai ba sing gi area su oi ni heng if jo ha o ti o kai ro mi shiro adu gi responsibility me am di shari ba kang bu lo dro sa hang sai ta na bi du ni bo adu na gi wakal di saka su ami ushala sum dai ba di yaroi su su na pang thuk ring khali na ta ga na moi na thong se akoi na khang na miyam ge phena sang gi ni ha na responsibility lo na miyam mang da hayar gi ha bra na ta ga sungang khang de ha ba le ga na khang da gi lo phom thok ba shin yam lo khat lo sin ni tham ni gi okay thagachari yamrik chumba barol thambiri yam ngai je ngasi gi khoi gi pogachari ba topic asida khoi gi tongan ba panel samna masa masa ge ba warol kya ma thambi duna khoi gi yam maru ori ba issue um khakni ngasi su pogachari ba khoi gi topic si hajik lai ba Manipur gi prevailing situation ziga yamna mari leina ba masi matam chana lengang da intervene ta hodaba targadi masi dagisu adumak hena akhoi gi lairi ba situation ji hena severe oirakani masi maksu khoi gi lengak na mieng changpham thoi duga akhoi gi panelist marina isa isa ge ba warol kya ma thambi duna miyam da mitna na kong oihan bi ba adu dana tana khoi gi pogachari ba topic si khoi gi lengak pai ba da yaubiri ba sing sinasu hena akhoi dagi hena khangba hairaba ngaktani adumak oiraga su kari gumba khoi gi political gi pressure aduga khoi gi political party gi tawdaya da ba kari gumba kaya ma leiramaga su masi leibak na maruni haiba khoi gi masi gi pandam sida yengakanda amutang masi mieng changbirakan da
masi matam chana lokhatpam thokpa khoigi action se lokhat piu haibo wakham se thamjage miyamna thazadana chahi manga gi yamlaba khoigi mamal yamlaba right si khoi tongan tongan ba constituency gi MLA sing sida afaba developmental works kaya ama tawrakani haibagi thajabada khoina miyamna khallakanda people ki mandate ta khoina pi khiba board ni khoina piriba chahi manga gi board china punchi chupa adumak MLA minister oini haiba leite adubu ye miyamna yaraktraba matamda adumak minister MLA oibasidagi adumak pham kungani hairoi hainingai su leite aduna masigi mayam si khanbirakanda pros and cons se khanbirakanda Manipur lebak pu nungsibiba aduga Manipur lebak se hojik kang khong chair kanda machet ahum thokna leibaman bagi leiriba sigumba scenario sida isa isa gi represent responsibility se chapchana initiate tawbiyu haiba warol se hajaboloinena ngasi gi unedi miyeng tabiriba khwai punamaki mafandagi kainena ba yathang nijari till then take care, stay safe and good night. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher amasung experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani. Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawirau natragana aikoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur da links